Чираттагы бер очрашуда булды бу хәл. Барыбыздан да яшькә өлкәнрәк, көтеп алган мосафирга түргә утырырга тәкъдим иттем. Ә ул шунда ук: "Рәхмәтулла түргә узсын, чөнки аңарда муллалык бар", дип бик ипле рәвештә баш тартты. Чыннан да, Төркиянең Бөгрүдәлек авылы татары Рәхмәтулла Куртаран яшьтән Коръән мәктәпләрендә укыганнардан. Шулай ук ул Төркия татарлары арасында активлыгы белән билгеле шәхес. Бөгрүдәлеккә юлы төшкән һәр мусафирга капкасы ачык. Кем килсә дә, туган авылының тарихын аңлатыр, гореф-гадәтләрен өйрәтер, догасын әйтеп, изге теләкләрен җиткерер. Кадерле тыңлаучыларым, менә шушы тынгысыз җан үз авылы тарихын өйрәнгән Төркия татары Рәхмәтулла абый Куртаранның татарларның Себердән Коняга гамь тулы Һиҗрәти исемле китабы белән таныштырырга булдым. Аның тарих беленсен, кәгазьдә язулы саклансын дигән ихлас теләге тормышка ашты. Китап Коня шәһәре Культур аноним şirkәте тарафыннан нәшер ителде. Себер татарларының тарихын, мәдәниятен һәм социаль тормышын яктырткан басма чыгару проектының консультанты профессор доктор Жанар Арабашы. Басма редакторы доцент доктор Мәхмәт Гүк. Китапның тәүге битләрендә Коня шәһәре меры Культур аноним şirкәте җитәкчесе Угур Ибраһим Алтайның сүзләре урын алган. Ул булай ди: Татар мәдәниятенең детальләрен һәм һиҗрәтнең рәхимсез шартларын хис итеп укырлык хезмәтне сезгә җиткерүебезгә шатбыз. Тарихның бер бүлеген яктырткан китапта бигрәк тә Коняның кунакчылыгын һәм татарларның аңлатып бетерә алмаслык көчен күрерсез. Галим Жанар Арабашы басманың әһәмиятен түбәндәге сүзләр белән ассызыклый. Мөхаҗирләр җирләшкән Анадолуда күчмән хикәяләре нигездә безне бер бөтен һәм тере тотачак. Чөнки тарих аң үсешенә ярдәм итә торган сыйфатларга ия. Тарихны язу, мәгълүматларны туплау кулына каләм алучыларның бурычы. Бөгрүдәлек бу яктан башкаларга караганда шанслырак күренә. Авыл хакында шактый китап, фәнни эш, мәкалә язылды. Бөгрүдәлекле Рәхмәтулла Куртаран басмалар силсиләсенә чылбырына бик мөһим яңа үзенчәлекле бер әсәр эшләде. Китап дөнья күрүгә Иске шәһәр татарларына танытылды. Казан татарлары музеенда җылы очрашу үткәрелде. Çarаны Vedat Efendi açıp җибәрде. Senin yazgan bir kitabı var. Sibirya'dan Konya'ya Tatarlarının gam yüklü hicreti diye o kitabını yanı bastırdı. Bugün inşallah onu okuyacağız. Bizim Tatarlarının bu hicretini anlattık kitap. İşte sonra bizim Nevzatlar Kirdet Ahmet Alarga'da Alar'da bir adı yıllar yıllayacağız inşallah. Şulay bu kırmızıda şulay cıvıp bir Baturguna kişiliklik uğradık. Hepiniz bekleyelim. Allah razı olsun. Başlık indi. Yolda bilmem diyen bir söz var. Masterlıkta olsun, yerde olsun, sözde olsun, bir şey miyim bilmem. Hemen bilmem sığınalı yani. O gün müftü geldi. Siz ne istedi? Herkes miyim bilmem yani. Biz öbüs işte bilmeyin yani. Biliriz gerek yani. O sözünü tuyarga Yani hazır yani kitap yazganıma men yani çok şükredim yani. Mesela iftar tuttum şükür namazı kıldım yani. Çünkü ben ne rızıklarına ahırı bir babaylar yalan ayak gelgen, çarık mınan gelgen yani. O çarık da mesela diri tapalmaydıgan atitinden kılıp bağlan atitte bir günde yemirilip bitedigen dip anlatırlar. Hazır mı bizden yeganımızga tümendirli rızık yani Allah'ım şükretigen onlarına korgamın yani bir şükürsüzlükten yani. Şimdi hiçbir şey bilmeyen geleceğim bilen dedi bir söz var yani. Onu da biliyor gerek milletke değil mi? Anlatmamız gerek yani.
Ha bir de mesela balığa gidersin, iyi eti ama bir de işlesen yani. O örnek O bular. örnek bile göre. Hazır benim ballarım öğrengen yani eti yemek onak gile. Kim gile profesörlük, kim gile üniversite gile, kim gile jurnalist gile. Yani yazıcılar gile. Bile yani elhamdülillah yani. Rahmetullah abi kitabındağı turmuştan alıp yazılgan hikayetler eski şehir tatarlarına da bik tanış tuyuldu. Eytik, Türkiye'de kurulgan Tatar avullarında atlarga ata mehabet her zaman devam etken. Kitaptan atlar turundagı hikayetini Sevil apa okudu. Yerleşen Tatarlar bir taraftan Sıla özlemi, diğer taraftan da Türkiye'ye alışma çabasıyla çalışırken günler haftaları, haftalar ayları, aylar da yılları takip etmişti. Bu muhacirlerin buradaki komşu köylerden bazı farkları vardır. Bunların başında komşuluk ilişkileri ve mallarının en mükemmel olmasına itina göstermeleri gelmekteydi. Mallar denince akla o zamanın en kıymetli varlıklarından olan ve hem ulaşım aracı hem de iş makinesi olarak kullanılan atlar gelmektedir. Tatar diyarı at diyarı olarak tanınırdı. Civar köylerden ve askeriyeden at satın almak için Bördelik köyüne gelirlerdi. Eskiler de bu durumu çevreden at satın almaya gelirlerdi diye anlatırlar. Eski şehirdagi Qozon Tatarlari muzeyinde o'tkazilgan жылы uchrashuv Rahmetullah abining duo qiluvi bilan tamomlandi. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allah'ım ya Rabbi tüm türlü nimet verip yediresin, ettiresin, şükründen kulların arasını ilhak eyle ya Rabbi. Allah'ım ya Rabbi ballarımızga, özümüzge tevfik hidayet ver ya Rabbi. Muhanette muhtaç etme. Tavuşumuz, rızamız kop olsun. Allah'ım ya Rabbi vatanda, millette, kuşilerge, kişilerge faydalı bulganlardan eyle ya Rabbi. Allah'ım ya Rabbi biz nüstürgen etilerimiz, eynilerimiz nur içinde yapsın. Yakkan yerleri yaratırsın, mekanları uçmaklısın, cennetlisin ya Rabbi. Allah'ım ya Rabbi kış kıyamette, yoklukta, aslı toklu, Tataristan'dan, Sibirya'dan kilgen ebi ecdadımız, ul kıyınçılıklarla bizden al kilgenler ya Rabbi. Ul yoklukta, ul kıyınçılıkta bizden al kilgenler ya Rabbi. Merhum bulgan, kıynalganlar, üy salanmaganlar ya Rabbi, sine şükür etkenler. Şunların yatkan yerlerin mekanları uçmaklısın ya Rabbi. Allah bizne şu Osmanlı Devleti'ne varıp andaballarımız, hürriyetin yaşasın, İslam'ın yaşasın diye vak bildiler ya Rabbi. Allah'ım ya Rabbi, Allah'ın da yatan yeri yaratlısın, mekanları uçmaklısın. Allahümme Rabbena atina fid dünya hasenete ve fil ahireti hasene ve qina azabennar. Rabbena ufirli ve li vezdeyye ve lil mu'minine yevme yakumun istağfirahmet ya erhamer rahimin. Rabbi cealni mukhime salati ve min zürriyet Rabbena ve tekabbel dua tevaffeni müslüman ve hutnel salihin. Lillahi Teala'l Fatiha.